bismillahi rrahmani rrahim. darsu capanɗe tati e tammo on e nder deftere hisnul muslim hiɗen e nder du'aji e jantoreji watte ɗin ka nder julde e nder ɗin kadi ko tayya on wonɗen e jangude ɗo en fewdike tayya on attashahhudu tayya on si neɗɗo on jooɗi sika julde makko ko o haani fuɗɗorde kon e hino ɗo attahiyatu lillah wassalawatu wattayibat assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu attahiyatu lillah wassalawatu wattayibat assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. don haray on wattayla moƴƴa bindi ɗin janga sellina e ko ɗum ɓuri moƴƴude attahiyatu bal ko ɗum kadi waɗɗi janngol sellina ngol attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. en wattayila ɗo on ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ala ɗo ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. don haray o ɗo tayya ko abdullah ibn mas'ud woni ko fillani en o ɗo tayya ƴettude e nelaɗo nokku ka o wi'i wonde kamɓe ɓe laatino hiɓe wi'ayno aɗo tayya on farleede ɓe wi'ayno assalamu alallahi min ibadihi assalamu ala jibril wa mikal. donc on seneraɗo maaki wota on wi assalamu alallahi fa inna allahu wassalam ko allah on hisiɗo hisinowo haray ko won tum wi'e attahiyatu lillahi no mari sigaji attahiyatu lillah zakiyatu lillah toon kono ko ɓuri labeede e noneji tayya on fopp ko oɗo ko e nder noneji tayya on fof ko ɗo ɓuri labeede yal hawne sawaba hunjoɗen o haysi tawi ko attahiyatu lillah azzakiyatu lillah hunjinoɗen watten oɗo ƴetten oɗo attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. wolen ɗum ɗo ha hunjoɗen jangiren ɗum ɗo ni oɗo tayya ka jonde arnere ko o wajib mo tewike acci julde makko nen bonay mo wejjiti o sujje ɗiɗi aɗa salminago ka tayya ka jonde arnere amma ka jonde sakkitorde ko farilla ko rukunum min arkani salat ka jonde sakkitorde wowlugol ɗum ɗo ko rukunum mo tewike acci julde nen boni mo wejjiti kadi ko yo yiltitano o fillitomo yalla hawni sawaba hino firo makko attahiyatu hiwrangoji ɗin attahiyatu hiwrangoji ɗin lillahi ko allah wodani ko faanda ɗiɗo hiwrangoji ko dendangal mawninirɗi ɗin ɗi foppu majji ko ɗum faanda ɗiɗo hiwrangoji dendangal mawninirɗi ɗin ɗi foppu majji no woodi yimɓe wonde attahiyatu ko assalam woɓɓe wi ko heddagol woɓɓe wi ko manguran woɓɓe wi ko laamu woɓɓe no wi o ɗum ɗo o hiwrango no mofta fof almuhimmu attahiyatu dendangal mawninirɗi ɗin fopp lillahi ko allah wodani ko firata noon ko attahiyatu ko hiwrangoji attahiyatu ko buy hiwrangoji tahiyatu woni hiwrango woto tahiyatu ko hiwrango woto i buy ko hiwrangoji attahiyatu hiwrangoji lillahi ko allah wodani
mo landike makko honɗum faanda ɗin hiwrangoji wi'a awa mawninirde ɗin fop kala ko mawninirte kon fop ko Allah jeeyi faamike wassalawatu e julɗele ɗen fof kadi ko Allah wodani mo landike makko so tawi ko julɗe falla to wi ko julɗele ɗen kala e du'aji ɗin fof e noddangoji ɗin fof e julde naafila o farilla o fop ko Allah wodani ko ɗum faanda wassalawatu e julɗele ɗen e fop bal awa eɗen dangal du'aji ɗin fof wa tayyibati e ko laaɓi kon ko honɗum faanda kon ko laaɓi kala ko laaɓi immorde e konngol immorde e golle e kala ko laaɓi e du'aji fop ko Allah wodani wa tayyibati e ko laaɓi kon andutu noon musidɗo julɗo wonde Allah ko o laaɓuɗo jaati ko o laaɓuɗo sifaaji ko o laaɓuɗo inɗe golle makko ɗen kadi ko laaɓuɗe woɗɗitiiɗe e tooñe o jaɓata o yiɗa o weltorta ka konnguɗi ka kuuɗe e ka findeeji si wonaa ko laaɓi kon Allah ko o laaɓuɗo o memata si wonaa ko laaɓi kon inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah ko o laaɓuɗo o jaɓata si wonaa ko laaɓi kon assalamu alayka kisal woni e dow ma ayyuhan nabiyyu ko ayyu annabajo wa rahmatullahi e yurmede Allah nden wa barakatuhu e barki makko ɗum ɗo ko du'anagol nelaaɗo sallallahu alaihi wasallama yo Allah hisimmo e kala boneji gurdam e mayde gurdam makko e mayde makko yo Allah hisimmo hisina ɗengure makko nen hisina diina makko kan hisina hay qaburu makko assalamu alayka kisal woni e dow ma no woodi e riwayaji goo wona no jangirɗen noon ka alwajiz fi fiqhi sunna wal kitabil aziz wonde no ara e konnguli goo ko assalamu ala nabiyi o ko ɗum duwa wi'ede e gurdam nelaaɗo ko assalamu alayka e mayde makko e ɓaawete o faati ko assalamu ala nabiyi kono haray wi'ugol ngol ɗo assalamu alayka wono nelaaɗo janniri wi sahabaɓen o wi'ano sahabaɓen sini maayi on wiyay assalamu ala nabi ma si tawi hiɗon saami to harmi ala ɗon wiye assalamu ala nabi ka donc haray ko heddingol no woniri ɗo ni assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ko ɗum ɓuri labeede bal si tawi noon on tigi ari wi'i ka assalamu ala nabi haray en kondanta sabu no ari e konnguɗum wawa siko pottal sahabaɓen noon assalamu alayka kisal ɓuttu woni e dow ma ayyuhan nabiyyu ko ayyu annabajo Allah wa rahmatullahi e yurmede Allah wa barakatuhu e barki makko nelaaɗo ko o du'anteɗo wona o toreteɗo nani ko o toranteɗo kisal wona o toreteɗo hunde o wawana hoore makko assalamu alayna kisal woni e dow amen menen juuloɓen ɗo kadi min e nene an e baaba an e ɓiɓɓe am ɓen e rewɓe am ɓen kisal woni e musidɓe am ɓen fof e menen dendagal julɓe ɓen kisal woni e dow amen menen kadi wa ala kisal woni e hoore ibadillahi jiyaɓe Allah as-salihina moƴƴiɓe ɓen wonɓe ka kamɓe ka leydi kala dariɗo totti haqqe Allah on totti haqqe jiyaɓe Allah ɓen kisal woni e dow makko faamike e jeya noon julde nden ko ya du'ano nelaaɗo du'anoɗa hoorema du'anoɗa dendagal jiyaɗo moƴƴo wonɗo ka leydi ka kammo wiya kadi ashhadu mbiɗa seedo seedande goonga nde mbiɗa tamƴinori sabu muɗum daɗal ka Allah ashhadu mbiɗa seedo alla ilaha wonde ala reweteɗo e goonga illallah ko hina Allah ko Allah tu woni reweteɗo goonga ko woni ko kala ko rewa ko hina Allah kon fof ko mere wa ashhadu mbiɗa seedo kadi anna muhammadan wonde muhammad o jiyaɗo Allah muhammad abiduhu ko o jiyaɗo Allah wona o reweteɗo ko o rewowo wa rasuluhu ko o nelaaɗo Allah wona o fenneteɗo ko o ɗofteteɗo ko o jokketeɗo ko addi kon wa ma ataakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu nam attahiyatu hiwrangoji ɗin lillahi ko Allah wodani wassalawatu e julɗele ɗen wattayibatu e ko laaɓi kon assalamu alayka kisal woni e dow ma ayyuhan nabiyyu ko ayyu annabajo wa rahmatullahi e yurmede Allah kadi woni e dow ma wa barakatuhu e barki Allah ɗum ko moƴƴere duumide wiyete barki assalamu alayna kisangal woni e dow amen menen kadi wa ala ibadillahi e hoore jiyaɓe Allah kisanga woni e hoore jiyaɓe Allah as-salihina moƴƴiɓe ɓen ashhadu mbiɗa seedo alla ilaha wonde ala reweteɗo e goonga illa Allah ko hina Allah wa ashhadu mbiɗa seedo anna muhammadan wonde muhammad abiduhu ko o jiyaɗo Allah
wa rasuluhu ko onelaaɗo Allah haray kat kala julɗe ɗe tawta ɗen ko darɗe nayi makan tayya ɗiɗi ɗe jogii haray wowlugol ɗum ɗo ka tayya arano ko waɗɗi ɗum mo tewike acci julde nden bonay mo wejjiti o sujje ɗiɗi aɗo salminago haray no yiɗa yo hatte ɗo ka tayya arano yo hatte ɗo mo ɓeydi juulugol ene laaɗangol ɗo ka aranum kadi haray ella ala e konngol kalma koɓe goo yo Allah hawninga sawaba haray e continue inchallah